Ok? Buenas tardes. ¿No parle en créole ou bien no parle espagnol? Enfin, à ce qu'on a plusieurs personnes qui ne parlent en créole. Et Jenny, bon, Jenny ne m'a pas là avant de me sentir que de moitié dominicain, moitié haïtien. Où aller à l'école ici ou bien étudier depuis Haïti? Bon, pour me dire non, j'ai commencé l'école classique en Haïti. Comme je viens ici bien petit, je continue l'école ici, actuellement je finis. Vous finissez avec l'école? Là, je finis avec l'école classique. Bon, pas qu'on finit, là, c'est tout le monde en fait. Bon, je finis avec l'école classique, sauf que nous allons pour nous entrer dans l'université très bientôt. Ok. Non, ok. Et je ne vais pas couper parole, non? Là, tu es dans l'université qui va choisir. Si mon gars va gagner, nous pas seulement une belle fille, nous pas seulement une belle visa d'Haïti. Nous gars nous va étudier gastronomie, so en pile belle saveur, en pile bagaille à manger tout le monde. Ça veut dire que c'est pas fille qui nous seulement qui belle, mais nous qui bagaille dans nous tout le monde, mais nous qu'on fait magie. Madeleine, vous avez étudié depuis Haïti, vous avez l'école Haïti, après vous venez ici petit et vous venez sur continuer l'école. L'école Haïti, on va faire une classe Haïti parce que depuis l'âge de 5 ans. Des petits 4. Exactement. Je joue les mamans à Haïti avec maman professeur, maman les voilà quand moi, des cas qu'on lit en créole. L'intérêt à bâtir l'école là, pas apprendre du tout. Pour parler, c'est à bâtir. Nous même oui, pas apprendre du tout. En Haïti, c'est à pour le bateau pour nous. Oui, mais je fais toute classe moi ici, je finis classe moi classique ici. Moi quand l'autre gens logo. Quand là l'ouvre. On sent ça, on est tout bas. Là l'ouvre va jouer. On est tout bagaille. Pour le moment là, nous pas à l'université, mais nous faisons un cours technique, bah ça yo. Non, mais pas sur terminer, on est calé dans l'université. Nous n'avons pas processus. Nous avons un travail, on qui va faire belles zones, belles couleurs. Nous allons faire zone nouvelle, venir là, nous allons jouer tout bagaille ça yo. Ok. Ahora, estar en la República Dominicana. Jenny, ¿tú estudiaste allá en Haití o aquí en la República Dominicana? Empecé los estudios clásicos allá en mi país, claro está, pero venimos desde muy pequeños. Y a partir de ahí seguimos aquí. Actualmente ya somos bachilleratos, claro que sí, terminamos las escuelas clásicas. Qué bien lo dices. Sí. ¿Y tú, Madeleine? Yo comencé mis estudios muy pequeños en Haití, pero lo terminamos aquí en RD. Y ahora mismo no estamos en la universidad, pero estamos en proceso. Hemos hecho muchos cursos técnicos y estamos en eso, para poner una universidad prontamente, estamos trabajando en eso. Ok. Entonces volvimos al tema de los novios. Le gusta el que estamos hablando de cultura. Y ustedes, yo creo que ustedes no son muchachitas. Ustedes son muchachas, pero no muchachitas. Sí, entonces, aquí andan diciendo que en la República Dominicana, en la República Dominicana, escúchame, que los hombres dominicanos lo hacen para no repetir la cosa como tú sabes, lo hacen más duro que los hombres haitianos. Háblame de ese tema, por favor. ¿Qué te digo? Eso es mitos. Mitos, ok. Sí. Eso como que tienen eso en la mente y dicen que eso es, pero eso es mentira, señores. Depende con la gente que usted mete. Ok. Si usted cuenta con cualquiera que quiere darte nada más salir de ti, eso es verdad, pero yo hasta ahora yo no he tenido esa oportunidad de decir que quedan duro para desbaratarte, como dice la gente. Para dejarte. ¿Cómo saben para la palabra? No, eso nadie sabe de lo que estamos hablando. Pero ellos saben de qué estamos hablando. Eso es mentira, depende con la gente que tú te tocas, qué clase de persona que tú vas a coger para tu vida. Eso depende de la persona, no es por su nacionalidad. Exacto. No es por su raza. Exactamente. ¿Y tú, Jenny?
Bueno, señores, como comprenderán, yo soy una niña de su casa. Yo estoy casi metida en monjas. Pero sí, son mitologías, señores, son mitologías. Porque las personas viven de lo que escuchan y lo cual me parece que es una falta muy grande. Porque para tú confirmar algo con tanta certeza tienes que haberlo vivido. Exacto. Entonces, yo vuelvo y repito que son mitos porque depende de con la persona que estés. Porque yo digo que el estar con una persona y como te trate no depende de su nacionalidad, sino de la química que tienes con cierta persona. O su misma forma, O su misma forma de ser, de porque tratar. hay personas que nacen brutas. Exacto. Que hacen todo. Esa es la palabra. Hay personas que nacen suaves, hacen todas las cosas suaves, tú sabes. Pero sin cortarte la prueba de la boca, depende, porque la cosa, hay momentos que uno llega, dale para allá. Ya, eso es el momento. El momento que habla, señor. Puente llano, pero vuelvo y repito, eso son mitologías, señores. Ustedes tienen que tratar de tener buena química con cierta persona y de saber con quién se meten. Y a partir de ahí todo fluirá. Entonces, entre los hombres dominicanos, en el hecho, no, entre los hombres dominicanos y los haitianos, no hay una gran diferencia. En el hecho. Bueno, a mi parecer no hay una gran diferencia porque vuelvo y repito, depende de la persona con que estés y cierta persona es persona, entonces tienes que siempre tratar de buscar tener química con cierta persona. No me hable de nacionalidad porque puede ser chino, japonés. Si ese hombre te cae bien, te trata bien, va a ser el hombre tuyo. Lo que importa es la química que vas a tener con cierta persona. Yo siempre lo he dicho, si, donde hay química, amor, ahí es. Ok, está bien. Muchas gracias. Y muchas gracias por sus participaciones. Siempre me voy a estar aquí para servirte. La reina habla con tu gente, Jenny habla con tu gente para que nos sigan. Mira, yo le voy a mandar el link de la plataforma a ustedes para que lo manden, los videos que hacemos. Ok. Lo vamos a publicar. Prontamente lo vamos a publicar los videos. Señores, en la página. aquí estamos en la familia 509. Aquí le habla su servidora Jenny, mejor conocida en TikTok como MKD, por qué motivo no lo sé, y en Instagram pueden buscarnos como JenOney07, que estamos también para servirles. Y esto es solamente una degustación de lo que prontamente será esto. Esto viene bueno, señores. No puedo finir, solo je parti sa fond en créole parce que nous avons deux mondes. Señores, esto viene bueno, señores, prepárense que esto solamente es el aperitivo, señores, lo que viene es grande y fuerte aquí en la familia Y aquí, 509. yo le decía a esa gente, vamos a hacer show aquí, vamos a hacer todo tipo de show, regalando cuartos, dinero, perfumes, todo lo que hay. Señores, esto como les decía, esto solamente es el principio de lo que será grande. Esto aquí, mi amor, viene show, viene comedia, viene participaciones, viene rifa. Esto viene en grande, señores. Vayan y síganos la página de Facebook, de TikTok, como la familia 509, señores. Prontamente viene Instagram, señores. Pero quiero que cuando esto salga en grande, señores. Síganos en TikTok, en Facebook, prontamente en Instagram. Y no se olviden que aquí somos la familia 509. Jenny, un petit particulier là, parce qu'on est en fait tout le monde de nous. Et bon, comment c'est passé, me senti, Jean a blagué à la Simba. On va faire un petit Jean pour Madeleine qui a passé. Et ou bien culture mélangée, pas vrai? Il y a plein de monde qui toujours dit que garçon dominicain et m'a dit bah la jeune parce que pas gen moun ti moun là, moun k'ap gade nous et la comprendre ça dire les non pour nous connaît yo fait le plus dur que garçon haïtien. Des moun qui dit garçon haïtien fait le plus dur que garçon dominicain. Qu'est-ce ça de vous quoi? Je me dis tout à l'heure, tu parles de ces mitos. OK. Imaginons. Vous êtes dit en espagnol, mais je pour moun qui pas parler trop bien espagnol. Par contre, je dis mitos en créole. Non, mais dis-vous des mythes, vous finissez retirer au adel. Par contre, tu parles en créole. C'est pas, vous savez, des gens non jouent, soit pour vacabon sale. OK. C'est doum. OK. Là, sous son marche avec moun normalement, on fait des chimiques à moun nan. Et on connaît que j'ai des gens qui prennent. Tout c'est pas vrai. Nous connaissons que moment bagarre arrivé, c'est d'aller pas déjà une parade. Non, au moment bagarre arrivé le mando, faut des moun, faut mettre moun sur. Faut mettre l'énergie. Mais pas tout le temps boum. Avec un garçon dominicain, avec garçon haïtien, pas de trop grande différence dans le mouvement ça. Quelle différence? Si tu fais ça, c'est secret d'État parce que quand le monde cap garde là, pas de quoi changer va yo, comme on dit là. Ça va le dépendre monde
nous-mêmes. Ça va dépendre de nous-mêmes. Ça va dépendre de ça, ça va dépendre de nous-mêmes. Ça va dépendre de nous-mêmes. Nous connaissons comment nous allons le faire, causer nous. Et puis nous faire causer nous. Mais ça va précisément, c'est ça mon a dit. Parce que mon c'est haïtien. Parce que mon haïtien, c'est nous-mêmes qui vivons. Oui, on va vivre bagaille là, on va faire expérience là, juste ça parler comme ça. Mais immédiatement nous faisons expérience. Ça va dépendre de nous-mêmes qui nous sommes ensemble avec nous, comment nous marchons ensemble avec nous, mais tout va dépendre de nous-mêmes, rien plus.